Oras, selamat pagi Bapinang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malas suhur, boy si sehan namin na siyam suguton. Marhiteri kapan si ganu pari bata. Pay majalo hita hata ni bata. Martongko hita. Puji-pujian terima kasih ma isombah kun uhur nami kubamu Bapa. Bani genup diar layakmu. Natongtong ilayak-layak kon ham huban nami das hubani panurang suguton. Nuan menrogop hanami hubamu siol manjala hato guluan na humbamu nagabi onjolan niya prosayon nami ibagas na laho makorjaon hurja nami si gano pari marsahap maham Bapa lumasirsir hanami manangi ham. Amen. Bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogoton malas suhur tene boy si sehanami na siyam marhitihon nirigapan si ganu pari bata bani panorang sogoton hari Rabu tanggal 8 Desember 2020 sadang aima hatanine bata tersurat bani buku Sakarya bindu siah ayat siah nama katahon sonon marmalas niuhur tumang maho ale borusion marolopolok maho ale boru Jerusalem tonggorma narodo rajamin marayakho parpitor anja si permonang do iya toruh do uhurni anja mangajak halode anak ni halode boru-boru. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus hataon aima hubani sada bangsa aima bangsa Israel sanggah panorang ijia mulak kun habuangan Babel tapi mangidah bahasa rumah panumbahan na ihapor sayai bangsain aima iyanan nisi dia pajupah pakon nebata ijaima nebata hadir jana ijaima humani nebata mamasu-masu bangsa ni hape lantar bahen sidea marmalas niuhur halanilang adong guguh bani sidea lahu pajong-jong kon use rumah panumbahan nadop masida ay ibagas situasi nasonay mabapainang roh hatani nebata hubani bangsa Israel ase marmalas niuhur tumang ma Sion jana marulupolok ma Jerusalem mase halani ibagah-bagah kon nabi Sakarya do bahasa malas niur apa ulupolok ni Sion apa Jerusalem halani barah maroh rajani laho merayak bangsain na ija raja naroin ay maraja naturuh maruho janah perpitur do iya anjaha si parmona turuh do uhurni janah parohni aima mambubahoy atape mengajak halode boru-boru lambang dame atape hadame jana bani minggu atpen na patuluhon na imasuki ta ibagas minggon ago minggu na parlobe ibubay hita pasal asimar pangarapan minggu atpen na paduahon ibubay hita pasal holong niuhur janah minggu patuluhon on ibubay hita asimar malas niur totu maningon do hape ni takas bata ibagas minggu atpen na patuluhon on bani na mga lualo paroni Tuhan Yesus na paduhalihon ho dunia on maningon do hape ibagas malas niuhur hita mase marmalas niur halani Tuhan Yesus nagabe raja naipay may mahita ay ma raja nasunin mabaggal ni holong ni humata halani baggal ni holong ni itadik kondo paratas ni laho marayak kita jolma na mangguluh inagori tungaon totu sada paharan na luar biasa dua bapay nang nasomal ni
rakyat ni do roh marsombah hubani rajani, rakyat ni do na roh hubani si pambubah ini, tapi anggo Tuhan Yesus iya do na roh laho manohu kita ibagas parguluhan ta si ganu pare asi malas murta bapainang halani roh do rajat talau manohu kita ibagas ganup situasi ni do pakon hita ibagas si ganup ari janah napaduahon Tuhan Yesus na siol roin ibagas parguluhan ta na ipaimamahita na nialo-alota das kubani parroh ni napadualihon aima parpitor jana si parmonang artini ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini PHP bani panorang on porini PHP ni detik on ihap kon hita songon nagalek do hita songon nalang margole do hita songon nalang adong do guguh ta asiboy monang kita mandopa kon bagi-bagi ni hamaholon bagi-bagi ni hasusan sunay agasitaronon ibagas parguluhan taon dingat kita ma Tuhan Yesus na niya lolotain ay matukan raja parpitor jana si parmonang artini ay ibagas sa pitoron ni maiya humani lahu mamitori hita jana ibagas sa pitoron ni ay mahumani ita iya lahu pamonang kon hita humbani haganupan na idupa kon hita ibagas parguluhanta si ganu pari janah na patuluhon ase marmalas nyur hita mangalo-halo paroni Tuhan Yesus na padua halihon ay ma halani turuhdo uhurni artini ay babainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus turuhni uhurni Tuhan Yesus sedo pitah soal tene paturuh kon dirini iya ilobe-lobe ni haganup colma tapi turuhni uhurni ai sihol ase haganupan jolma na adung i atas tanohon ase maluah humbani dosa ay maase turuhni hurni ai ipatalar do ai marhitihon ni pakkop-kopon ni ay maase anggo idingat kita paroni Tuhan Yesus na padualihon dingat kita ma sonaha turuhni hurni lahu memerdekahon hita lahu paluahkon hita lahu mambubahon hita ase maluah kita humbani gom-gomani dosa jana turuhni hurni ai doma ipatalar marhitehon ni parmateni bani hayu parsilangin janah na popatkon mase marmalas niuhur kita mangalo-alo paroni Tuhan Yesus na padualihon isobut bani bagah-bagah atape pangukapon ni Nabi Sakaria bahasa raja naruin ay mamangajak halode anak halode boru-boru on ay magambaran hadameon asi on mahumani malas ni hurta bahasa raja Tuhan Yesus nagabe raja na ialwalo hita ay matuhan si bubandame ibagas 10 taon pada meon ni mahita pakon halak nalegan pada meon ni mahita pakon dirita pada meon ni mahita pakon hasoman na martinggil pakon hita janah pada meon ni mahita pakon bapain ase marhitihon ni hadameon nani horizahon ni pardamean nabinahen ni antara hita pakon nebata ijaima gabe si parupe hita bani haguluhan si sadokani ay maase maningon do hape pataridah kononta buah-buah ni malas ni hurta ibagas minggu-minggu atpen na patuluhanon porini pe adong namambahen pusok uhurmu porini pe adong namambahen tonjan uhurmu porini adong pe namanusahi uhurmu dingat kita ma marmalas nihur tumang maham marmalas nihur tumang mahita halaniaha ay rohma rajata marayak kita ibagas parguluhan taon jana sarido iya hubata jana sihol do iya mambubai hita rossi
ibagas parguluhanta, ibagas parsaroanta, mangguki guluhta, marhitehon ni dameni. Asi anduhar matongon, sa ganjang ni areon, das kubani ari si magirape, dame na tarsulur na humbani ne batama tongtong kuma, na mangguki, uhur pakon pikiranta, ase boy marmalas niuhrita, mga loalo, paroni Tuhan na padua halihonin. Amen. Martong kumahita. Terima kasih matongon isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Halani ipajonam ham hatamu. Asi tetap ibagas malas niur hanami. Mangalo-alo paroni anakmu Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Laho manuhu hanami. Ina gorito ngahon. Halani ay. Torangi hama uhur apa pikiran nami. Asi ibagas pangarapan na mangguluk tongon hanami. Asi boy hanami tetap marmalas nihur. Mangalo-alo paroni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Paluah kon hanami. Kumbani bagi-bagi ni hamaholon. Sonai age si tarunon itanoon. Ase marhitihon diguguh na humbamu. Tarbahen hanami tongtong Bapa. Pasangap kon ham. Ibagas guluk nami si gano pari. Maritegoran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam manami. Rapa kon tonggo nami on Bapa. Amen. Hidup ni hurni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata Bapa. Apa persoalan itu ni napasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata haganupan Bapa inang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Andohar ma sa ganjang niarion. Dame natal sulur na humbani Tuhan Yesus Kristus ima. Naman rajai uhur apa pikiranta sa ganjang niarion. Shalom.